¿Qué pasaría si un día salsara en toques? ¿Qué pasaría si un día salsara ¿Qué pasaría si un día salsara en toques? Pour ceux qui souffrent sous une fabrique importante des cerveaux indépendants, libération et la vie pour les trucs qui nous frappent. Nos touches, sans mon sentiment, le sentiment de tout un genre. Avec ces mots, on l'a placé. Tous ces pots, crachant des miroirs, exagérés. Aujourd'hui commence la bataille. Et la force du bécaille, t'as pas la taille, on a la rime, on dit de rire, la faire pagaille. La vie, ma vie, d'abord on passe à l'anarchie, après dans la péripétie. Suprématie, la vérité, la réalité, nous enseignons. J'ai pas d'égal, je veux dire le patriarcat, j'ai des peines sur les femmes, sur les femmes, sur les femmes. On va nous gouverner, arrêtez de faire la femme sur les femmes, sur les femmes, sur les femmes. On va nous gouverner, arrêtez de faire la femme. Igualité, vamos a hacer por la vida, camino, amate, tu colchón, que te podre, no quieres fama, pero somos pobres. Tiempo pasa pero está mintiendo, entiéndeme. Te sigo patio, arriba, pero vas abajo. Es más breve, luego duele, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero, los vicios lo paga y sobra para luego. Busca trabajo, tendrá dinero, los vicios lo paga y sobra para luego. La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? Estem ben comprades i molt ben venudes, ben venudes. Amb tantes històries de mares i pares, són tot mentides. Joves dones que de dilluns a diumenge de gener a desembre són les dones tratades com a bruixes per poder ser lliures.